ꯄꯨꯅꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯂꯒꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ऑपरेटर खुदिमकना एक्सेप्ट BSNL नतना मकोगी तारी प्लान्स मागी प्राइस ममल असि लोइन हेंगटक्रे हाइबसिदि BSNL दा पोर्ट तौब खोटपना म्यामनदि याम हाइनै अदुबु मसिगिसु खुदोंचादबा ड्रॉबैक म्याम अमा लैख्रे रिचार्ज होंगलगसु मफम खुदिमकता नेटवर्क फंगदबगी इश्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर गी खुदोंचादबा कयाम लैरि गवर्नमेंट गी कंपनी अमा ओइबना कंप्लेन तौबदसु यामना वाबा मनि कस्टमर केयर गी नंबर टीबदंग दम लोइरे अदुना उपाय लेते अदि लैरिबा कंपनी अनि ओम सिदा दुम लौबता हान भावपदा फ्रीनी ना सिजनालगा मोगी कंप्यूटर मैम से लोइना हातो कांदा यारनी खंगा कांदनी हौसिना मोनोपोली नि मोइना सनारेलिसि सोमदा कस्टमर सिंगदसु नोमगी नेट याउद्रगदि लेबा ngamdabgi hainabi lehenba adu कांदनी मोइना तपना हजि लौखलाइजे सिंदोय सेलेपो याउना पुन्ना खोंगलाइजे मोगी सु बिजनेस अमा तौरिबनिना सुम मांगा लेबि यादबनिना तौरकनी अखोगी सु ऑप्शन लेतबनिना पुब्रा लंगब्रा दुम आपतावनि तौनारिजे रिपोर्ट खरगी मतुंगिना अखोगी प्राइस हाइक तौबगी प्लान असि कंपनी सिंगसे मानरगा लेपो एकनी हाइरि याम सुमिबनो लालिबनो हाइबदि खंदे मरमदि मकोइगी आरपू आदि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर सिसे इंप्रूव तौनो होनाबनि हाइबसि मार्केट सिगी टोटल डाटा गी 40% दी सुमनगी जियो खप्तननि लैरिसे अदुगा 33% ना एयरटेल नि जियो गी ओइना हंदकी प्राइस हाइक असि 12 to 25% नि अदुगा एयरटेल गी ओइना 10 to 20% एयरटेल ना हाना हाइखिबसु लैख्रबनि मकोइ प्रॉफिटेबल ओइना सेंडोंग लैना लैgi हाइ तारगदि मकोइगी आरपू की रेट असि 300 रुपीस ओइगदवनि हाना हाना हौजि हेंगलिबा प्राइस हाइक सि हेंगट्रिङैदा जियो गी ओइना यूजर अमदगी मकोइना तालिसि एवरेज ता 185 रुपीस नि एयरटेल गी ओइना 210 रुपीस अदुगा बोडा गी ओइना क्वादि होंगी 146 रुपीस नि जियो ना लॉन्च तौबदगी ना हौजि फावबदा मागी प्लान असि अहुमलक सुरे ममन हेंगलगलिसि हंदकी सिगी थारगा 2016 दा 4G लॉन्च तौब मतुंग फ्री दा वॉइस कॉल था ओम पिरामी अदुगी मतुंग दा चही मगी 99 गी हापा अदुई मतुंग दा मोगी ओबा तारी प्लान सिंग लाखरे अदुई मतुंग दा हान बोइना 2019 दा कोई प्राइस ममल असि हेंगत पाउकी अदुगी मतुंग दा 2021 दा मुक अदुगा होमलक सु बोइना हंदकी सिदा लोइना मखा ताना सो दुम हेंगलकिनी फागिनी अदुबु म्यु क्यामन हाइनबा मुकेश अंबानी गी मचा अनन अंबानी गी लोंबगी पैसा असि जियो कस्टमर सिंदेगी खोंगलेना अदु तसेंगबदी मसी नते मसी चही क्या मांगदगी प्लान तौरगा लाखरबा पोटनी कंपनी खुदिमक एक होरपदा प्रॉफिटेबल ओइनी हाइबसि लैते मकोइ पैसा खरा दुम बर्न तौबा थादोकपा मांगनबा दुम तौई बिजनेस अमा होरपदा अदुबु पैसा थादबगी लिमिट अमा लैगनी फ्रीदा सुम तौदी यादबनिना सर्विस फजना पिना वनाबदा सेल अदुम दरकार ओइरकनी अदुना तपना सुम खोंगलक पतावनी हौजिक हेना ज्ञान तानाबा रिलायंस की सक्सेस स्टोरी मकोइना माइ पाक्तुना मोनोपोली ओइरग्लिबसि कमदौनो हाइबदु यंगसे सेप्टेम्बर 2016 दा जियो ना हान बोइना 4G लॉन्च तौदुना फ्री दा डाटा सिंग फ्री कॉल ना चिंग पीदुना सिम फ्री दा येन बदौना पीकी नेट सु नुंगाइबा फ्री सु ओइबा अदुना कंज्यूमर मयाम सि लोइना पाइसिन किदुना सुपनगी था तरुक की मनुंगदा रिलायंस जियो इंडिया की नंबर 1 मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ओरकी लोइना एयरसेल टाटा डोकोमो यूनिनोर लोइना अचो ब्रांड के आमा जियो गा कंपीट तौब ngamdabadagi क्लोज तौकी थुपसन बताकी इवन वोडाफोन नमदी आइडिया फावबा मर्ज तौबा पुनसिन बताकी अहान बदा रिलायंस सुनगी पेट्रोकेमिकल दा नंबर 1 ओरमी अदबु मकोइना जियो हेक लॉन्च तौकियो मतुंगदगी मकोइना अनोबा फील्ड सिंगदा लेप्तना चंगसिन बावरकी लोइना मोनोपोली अमा हाइदि मकोइना लोइना पानबा हाइबा तारे मपम कुदि मक्ता सिगी फियम सिदा लाखपगी मवंग अमा उबु फंगली खुदमोइना जियो सिनेमा जियो मार्ट जियो फाइनेंस सर्विसेस जियो सावन एजियो जियो गेम जियो क्लाउड जियो चाट एक्सेट्रा सुमना फिल अमत लेसेलक्ट्रे ngasi जियो ना कंपीट तौदबा जियो यावदबा मफम सिंगदना अतोपा रिलायंस की ब्रांड सिंग मयाम ना दुम उ फंगनी एग्जांपल होइना रिलायंस रिटेल रिलायंस डिजिटल रिलायंस फ्रेश रिलायंस स्मार्ट टीरा ब्यूटी नेटवर्क 18 पुंबा मांगदो ओइबा पिक्चर सिदा उरिबा ब्रांड खुदिमक असि रिलायंस की ngakतनी अदुबु ब्रांड कयामसु लैरि रिलायंस की ममिंग दि तपतबा अदुबु मकोइदुसु रिलायंस ना एक्वायर तौबा लौसिलबा ब्रांड सिंग रिसेंटली टाइम्स मैगजीन दा पब्लिश तौकिबा आर्टिकल अमदा यावरी वर्ल्ड की टॉप 100 ख्वाइदगी इन्फ्लुएंशियल ओइबा कंपनी सिंगी लिस्ट दा रिलायंस यावरी हैना रिलायंस ना होजि हेंगलकलिबा मागी ग्रोथ रेट असि ngasi फावदा इंडिया दा कंपनी अमतना असुना माइ पाकपा ग्रो तौकिद्री हारिबा ग्रोथ रेट असिना रिलायंस नोमदी मोनोपोली ओइरकद्रा लेबाक्सिगी ओइना मसी खुदोंग थिनिंगाय ओइगद्रा लोइना असुक यामना तुना रिलायंस कमाइना ग्रो तौरिबा हाइबदु वीडियो असिगी मखा तारकपा सरुक सिंगदगी सोइदना खंबिगनी टाटा गी मथंग
मथंगदा Reliance India gi oina khwaidagi chawba multi business model company amani Tata gumna Reliance su Firol yombadagi horaki ahanbada matamdo 1958 ni Reliance ki founder Dhirubhai Ambani Reliance Commercial Corporation kowa company ma hangdoktuna polyester thread adi lang amadi masala na chingba yonduna hudoraki masigi chahi kharigi matungda mahangna Gujarat ki Naroda hari mafam asida makoi gi ahanba textile mill or factory hangdoki loina textile gi production su tawba hoki puthokpa hoki asumna tapna magi business asi grow asum tawraki loina 1977 da mahangna company sigi IPO su launch tawki haidi stock market ta list tawnabagi yawnabagi hariba IPO sina Reliance apik pa investor singdagi yamlaba senpham sing khongat pasungamki maramdi makoi gi annual meeting asi sport stadium complex amada tawrami mi yamna su invite tawduna TV da su broadcast tawduna matamdagi oina magi policy asi yamna unique oiba mayamga manadaba duguma strategy ama oirami textile industry da fazana mai paklaba matung 1985 ta Dhirubhai Ambani atopa fields or business sector sing da su khungdaba sangsinaba plan tawba hoki loina magi company gi maming asi Reliance Industries Limited haina onthoki masigi matungina mahangna plastic manufacturing synthetic textiles petrochemicals petroleum refining loina atay no ba business kya amada su yauksin ba hoki 1991 York pafawada Gujarat ki Hazari haina khangna mafam asida yamna chawba industrial complex ama hangdoki hawjiki matamda mafam sibu Jamnagar Refinery haina khangnari masi walgi khwaidagi chawba petroleum refinery amani Jamnagar hari mafam asidani handak Ambani magi machagi pre-wedding function tawkibudusu sigi matung 2002 da Dhirubhai Ambani laikidre lona magi machanupani Mukesh Ambani amadi Anil Ambani anina Reliance Industries bu salaiba horaki adubu subnagi chahi ahumgi manungda company asida issue lakpa crack lakpa horaki lona Reliance Industries saruk ani tona kaidoki Mukesh Ambani da Reliance ki saruk amoina khwaidagi maru oiba petrochemical ki business yauki aduga amaromda Anil Ambani dana maru oina telecommunication finance amadi energy ki business in yaurami Reliance Telecom matamdu te amna mai pakna chalai ringai matamni night call free ga na tawu matamdu mayam khangbi basu soidan yawbi rangani kanjai asumna company asi khaidongna khiba matamda machin manau ani marakta non competing agreement sign tawnaki haibadi makoi ani amana amagi business ta compete tawna daba khut thinjana daba haina kudamoina Mukesh Ambani petrochemical sector da layunina Anil Ambani na masigi sector sida changdaba sige chamanana telecom sector da Mukesh Ambani na changdaba haina yanaki adubu chahi kharigi matungda Anil Ambani gi business asi tapna marai chaithaba horki Reliance Communication matamamada leading telecom sector oramlagasu ano company kya ama market ta thoraki Vodafone Idea AIRTEL Aircel Docomo Uninor Telenor asina chingba company kya ama country asida hogdoraki loinana state kudimakta makoigi share khara loina loksin bahoraki kudamoina Aircel Manipur amadi Northeast ta yamna popular oirambado matamamada loinana Anil Ambani gi atai business sing su fazana mai pak poiramde matamamada walgi taruk suba khwaidagi ina kaira kunba mioi ama oiramba Anil Ambani magi company singbu bankrupt declare tauba laukthokpa orki aduga amaromda Mukesh Ambani magi petrochemical industries ta magi growth mai pak pasi haingai leitana hengalaki loinana mag atai sector sing da su tapna khungdaba changsin bahoraki aduna makha tarak wari sidi Mukesh Ambani gi Reliance tan hena focus tawjarag lage 2010 yorokpada makoi gi non competing agreement adu mami asum samjilaki maramdi Anil Ambani bankrupt chatpana maram oraga company sing mutpagi fiam da leirabanina tanjasi gi khudong chablawraga Mukesh Ambani na 4800 crore pida Infotel Broadband Service Limited IBSL haiba company sigi 95% stake pu acquire tawki loksinki IBSL na 2010 horokpada 4G spectrum auction da India gi 22 circle gi auction lawkibani Mukesh Ambani na hanadagi khanglami future da 2G amadi 3G spectrum si chanarak loi loinana 4G khak chanarak kani habasi mahangna mangjong na khanglami adubu sigi matang da su IBSL asi magi tumina semba masagi company amani loinana auction tawkiba matamda laikiba 4G spectrum gi condition adu 2013 da government na suddenly change tawki habasi gi matang da controversy amasu yam chauna lairi sidi panjaroi ke yamna sangkrani 2013 da IBSL gi maming asi change tawduna Reliance JIO Infocom Limited RJIL haina maming othoki loinana masi 2G amadi 3G da enter tawbagi wakal fawa khankide sai simakta da
Anil Ambani su Mukesh Ambani gi telecom sector asida join tawduna network sharing tawbada yanaki asuna 2015 da Mukesh Ambani na lauthoki ma athubada country pumba sida 4G network service hogdok lagani hena loinana mamai thangda public ki oina September 5 2016 da 4G service laibak pumbada launch tawduna salaiba hoki adusu free da loinana JIO India gi number 1 telecom brand oirki maramdi matamduda atai company singdi 2G amadi 3G network ta maintain tawduna lairinge matamni loinana JIO khaktani 4G da lairibasi aduga Reliance Industries ki yamlaba sale ki backup su laibana masi yam laina toklami makhoida masi JIO khaktagi wafam natte Mukesh Ambani na man hek nauna changloba business kudimakta sana olami haidi mai fazana paklami adubu masi karamna oirklibano haibasini masigi maramsi mangonda petroleum dagi lakpa paisa se sukimatik marang kaina yamna lerami madu sizinaduna any sector amada changsinduna free product pisinduna kudakta matam yamna changhandana number 1 ohenba ngambagi capacity lerami kudamoina JIO gi free sinda free calling JIO cinema da free IPL JIO Saavan da free song India gi miyam gi oina pot ama pamgera pamogera phagera farogera free gi pot ni bohaira gadi loina pamni adubu taseng badi free da piba horaga Reliance na free charity tawdi natte masi makoi gi strategy ama oina moi gi competition bo loisanna bagi tanja ngai ribani aduna atai network sing marai chai thare haibasi hek khanglakpaga yarni khandadagi makoi gi data amadi calling gi paisa lobo horokpani JIO sim gum soidana JIO cinema so oiraglani 2016 da masi su launch tawki adubu popular pati makoina free streaming gi facility piba horoppadagini 2023 da makoi gi 30 lakh subscription add torpa matamda makoi khwaidagi chawba competitor Hotstar gi oina 80 lakh subscriber hantaraki loinana tha kharakaki matung Netflix amadi Amazon Prime bu tungda thanamlaga JIO Cinema India gi oina khwaidagi chawba OTT platform amoraki JIO Cinema amadi JIO Cinema bu number 1 wenbasi Reliance ki strategy or plan number 1 ni ahanada free da to aduga popular oilba aduga Reliance Retail da makogi plan number 2 amuk activate tawi siznai masidana free da piba yadabna makogi competitor oiriba brand singa chamanaba anauba brand sing hogdokpa masida su yadragana competitor bu laiba acquire tawba lokshin basini makogi oiba achauba retail chain amata leramde hana pandemic ki matamda big bazar gi film asi khara soksilak le habasi khangbadagi masibu lehobuna farni khaladuna leisinduna smart bazar haina maming onthoki aduna hojik India pumbada makoigi asoki matik chawba retail chain lere loinana masigi future group tagi fashion brand ama wariba central su leiduna masi brand asigi maming centro thonkre big bazaar amadi central mall acquire tawba khaktana yaramde maramdi offline retail sector da yengbada Tata group hanadagi yamna chawna mafam kanduna leiribani Amazon amadi Flipkart na chingbadi online platform singni Reliance amadi Tata group tasengmadi atai business amatada compete tawnade kudamoina Tata Steel TCS Tata Motors hariba sector sing asida Reliance ki company ma tau fangloi amarom da Tata gi oina su oil refinery na chingbada khut thinjante adubu retail sector gi oina di hariba group ani si amaga direct compete tawnari chorakna yengbada phajana khangma ngamdraga su in details oina yengbada makoi si kyam kana compete tawri habadu khangma ngamgani kudamoina Tata Clicks ki competition da Reliance ki Ajio lere Tata Chroma gi oina Reliance Digital Tata West Side ki oina Reliance Trends Tata gi Big Basket ki lambada JIO Mart Tata Tanix ki oina Reliance Jewels Tata na Starbucks ka partnership tawrena Reliance na British ki Coffee Chain Preta Menjer ga partnership oisinba pharmacy ko oina su Tata na 1mg acquire tawkrena Reliance na Netmeds ta paisa thadaba loinana list asi masina loibana tri ke amasu leiri Tata khangnatana Reliance apikpa company singda su target tawri beauty product saba company Nykaa masi achauba example mani 2021 da Nykaa IPO puduna laki loinana yamna thuna popular soiraki asigumba sudden growth asi ubadagi Reliance Group na makhoi gi oina company Tyra Beauty launch tawki loinana amukta da India pumbada 100 stores hangdoki Reliance ke sigumba step asina Nykaa da directly compete tawri aduna haiba khuda mayam se yengbada Reliance na company sing asibu acquire tawba lokshin bana tragana makhoi ga chamana ba ahongba brand chip brand ama market ta hudokuna makhoi gi competition bu loishan na bhona bagi mami chaw
ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯆꯧ-ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯒ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞ ꯇꯧꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ JIO ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯑꯝꯕꯥꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯒ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯁꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯚꯦꯟꯆꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ JIO ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯣꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ 50% ꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯣꯛ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ GDPꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 2.5 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯔꯥꯎꯟ $10 trillion ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ 39ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ JIO ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ나 ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ JIO ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯄꯨꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯔꯤꯂꯥꯌꯟꯁꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯣꯔ ꯃꯦꯇꯥꯒ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ JIO ꯃꯥꯔꯠ ꯋꯥꯆꯦꯞꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯔꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯋꯥꯆꯦꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛ UPI ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ JIOꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ JIOꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯕꯤగ్ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯔꯤꯂꯥꯌꯟꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯔꯁꯤꯡꯒ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟ ꯆꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤగ్ ꯕꯖꯥꯔ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯟ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯗꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯒ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯥꯌꯟꯁ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯛꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯣꯔ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯔꯤꯂꯥꯌꯟꯁ ꯈꯛꯇꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯪꯅꯕ ꯈꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯇꯥ ꯕꯤꯔꯂꯥ ꯑꯗꯥꯅꯤ ꯃꯤꯇꯜ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗꯒꯤ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 150 ꯔꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯅꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯌꯔ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯏꯝꯄꯣꯁꯤꯕꯜꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯈꯔ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯥꯁꯤ ꯈꯪꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯏꯀꯣꯡ ꯅꯧꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ